وإنه لكتاب عزيز. Ya, tinggal nanti ya. Tinggal lagi huruf zai ya. Huruf zai itu agak lebih ditekan lagi sedikit ya. Ujung lidahnya ke papan urat gigi atasnya ya. Zazi zobaz zozal wa innahu lakitabun aziz. Azi, tapi bukan juga azi, bukan juga ya. Coba sekali lagi. Wa innahu lakitabun aziz. Kita coba semua ya. Satu, dua. Wa innahu lakitabun aziz. Mic-nya ke ujung. La ya'tihil batilu min baini yadayhi. Boleh, coba. Jangan slow kali. Jangan slow kali. Ya, slow kali ya. Nanti dipikir orang tua ya, ecek-eceknya tuh ah. Ecek-eceknya tuh, mana ada tuh ecek. La in la yatigil nah, terus. Nah, boleh gitu juga boleh ya. La yatigil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Ya. Semua. Satu. Dua. La ya. Apa lagunya itu? Hijaz. Masih lagu Hijaz, jawabnya ke samping. Boleh atau yang variasi lain? Coba. Tanzilun min hakimin hamid. Ya, boleh ya, kan pendek ini. Ya, oke. Lanjut samping. Ya, sesuaikan ya. Wakaf di min qabli ya. Ma yukalu Kau. Yuqalu. Jangan yukalu ya. Yuqalu. ma Yuqalu laka illa ma qad qila lil
الرسل min qablik min qablik min qablik. Ulang lagi, sekali lagi. Ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik atau min qablik. Boleh juga. Diangkat aja ya supaya mudah. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من qablik. Ya boleh. Kita coba dulu semua ya. 1, 2. Ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik. Itu aja ya supaya lebih nyaman ya. Sekali lagi. 1, 2. Ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik. Sekali lagi, enggak saya pandu. 1, 2. Lanjut samping. Inna rabbaka ladu maghfiratin wa dhu iqabin alim. Ya. Maghfiratin. Hidung lagi ya. Kalau kamu tadi itu maghfiratin. Belum ke hidung ya. Ke hidung lagi ya suaranya ya. Lebih banyak keluar melalui hidung. Coba lagi ya. Maghfiratin wa dhu. Ulang lagi. Inna rabbaka ladu maghfiratin. Jangan maghfi ya, jangan mang. Gha ri maghfi. Ulangi. Inna rabbaka ladu maghfiratin wa dhu iqabin alim. Ya, semua. 1,